Uma lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Zimbabwe. Umthethwandaba ukhulule umfundisi Ivan Mawarire ngemva kokubotshwa ekutshengiseleni kwezifundi ze-University of Zimbabwe. Kenya. Izizalwane zakwele Somalia sezidlela evalweni kulandela ukufakwa komthetho kaMongameli Donald Trump ozazenqabela ukuyadinga ubuphepheli kweleMelika. Libya. Izizalwane zeCameroon, Sudan, Mali leSenegal zigalulile zizama ukuyaphephela kwele Europe, izidumbu zazo zatholakala duze leTripoli. Central Africa Republic. Ubudlwangudlwangu obasusa umongameli François Bozize lokhu busenqabela izethekeleli kulelo lizwe. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa.